Ono iguru ya monchuria mangabetese timu ya Shabana FC ngake ya Shabana gusira ninki kyagendete kati ya bibyo CP ndasange asikagetaje getambe basomoro birogo cyase TV yao asikagetaje getambe genda utengera ndetse TV aiga nawe bansoma usi Mya mancho modeli kono tayeta seni kyandeze tivira rega senchira ya veni ngotokwendeli umugano bwe wiki ya itasto wate Mr Joash Ogega uyo tebya mange igora uboko sori waya timu ya Shabana FC wikuma ku 2004 enga kyava ko sori basaga netikuchinse mo cya girigil abangi baba bataka kutiwo mupira kurende nante bien semena tebye wiki ya itabuna mbagendrete abandi babomba ndembera nete ko sori asomo pira konda se wiki tabeto kosanga mange igora umugano ye na korwa timu ya Shabana FC na sugete bosio kwikirase arevoni kaigo bia mwana sane metekia aita kwa ite kwa nanda kaeni ko ndira bote birande ndo korra serero litangani erietari ya wandake na nakyo obwato matene chigo sorry chese elietangoro kujua shogega no mabasori na wakiru mupile menga actually baka currently bona ningenda tabwaka na basole ni Shabana na basole ni timu kinde ekitoko kikonya okwana ko chimaega mopiro yuono nje ngakie yu kor 2004 go chitu 505 na ro wakwanire actually lende so abese chitimu bere abese bionjo gete kabaji timu bere ngene mbara wacha be boli sign andake Shabani to jako nyugi gukuma matuka ya pango ya kade kor andake kor division 1 go so NSL na bina ya NSL go so nsemi kwende kurumage ga ikirete Shabani kurena mage seranete na inki kyabete gate kake senjona kwa ngo masori ngakie none ngakie no nabantu paka bano umba achize bagakuwa na ngakinere yagete bare ukwana ngakuna Shabana toy na Shabana original ono kere mangana wiki abete jikabaje divided timu ndia abete rend divided inki kyalete division ye division ye ibono no borai na buachete borai na buaya gerete jikaba divided ayo tageto borai na njenda geto borai ayeningo ngati ngona ngombe bale ko ngusana na gati yabo abantu bale ko ngusana actually Shabana original nja njeke samnya moya eki number 1 samnya moya na rolenge president ya football Kenya ngakie lakini waona timu eyalenge league bati pokonyi moya ale koleta si timu na rolenge president timu yale kwerwanira bone gabidi nera kole kiaro sie timu yaye kuiwekana no bonjore no bwajita abu akarosie timu ya igote buna igaigote buna ndako bere onenge tiru na Shabani yeye agatebere nde oborro basi bigu nere tiganye sibyo soko sone timu boronge yaye ganye sibye actually abantu bagaseri wekere twatomete timu manager ye timu ya itobono Shabana original ambaye gete Nairobi alege meeting wagatebu Shabana kalega aligara waso morango likole rieta wagatebu Shabana no erimi kwa the original wakona ere etoy ingi kyala koroki ne original no na ere etoy ingi kyala koroki bono asengenjo yoborai bori bwa yabwate aya no mwende kwate biri nero yaringo original nero yaringe etoy nero ko boli bono eso mwanchu muri ingi kyala ko boli nero timu original ene ere etoy original abantu bamande original bamande nga timu yabwate original bajeje original yaringe umuntu ariko romondo korukura Rashid Omar romondo korukura Jomayo romondo korukura Chris Machuka Rajari Dosoro Edwin Joash abantu abinere timu yaringo original Vincent Kwarra yule nyabeli yono le coach inere yaringo original Justin Monda
ibone ro bantu bamanyite timu ya Rengo na bantu mbabete kerori ekere timu egocokia kurugeti etoi ero mbara kayebosore abarwete mbara ibarenge ninki banchirete koko betoi etoi bono baretete bakanake tare bakabisia banansi kaleta bamura bakabasaini konye season yarire serte yo matura retera muchezaji season katikere yakorire kere ya transfer window tayo ono basaini kere window yarire muna mario meeting club meeting je omeranite na barete bete Shabana nere aba bagacha go sign bakarete coach bona Enel Mote engage yu Rashidi alenge neruri nge coach na ndipo Rashid Aroyo original Motego akatoka wono jire sema yeto yarusiri Nairobi actually akaretu akaba gatwara bono Shabani bagacha bone kere bono yaba tukabwa time pira ngetatu ndo bwa time ntokwete moyo twajeze mepira tatu sareke se mepira tatu andake expressero gwate abunandake montara mabone kena robiri bagale tuli achire ngero ngota bamwegete geti mwashiti mutire isatu nakikena ngani tukeli andake no buko kanu bwa betoro litukeli kanu bwa lengo wetera gakore chairman njama de timu ya nere akora giroche na induntu amaite ngani ndutore e premier Shabana original to mateni ndutore premier na kiako ngaro mupiro bege tukagani Cameroon tukaika agrochemical na ndo gatebuku timu ya kale gusi tukaika gusi stadium na tu aswete abantu amasabiki na balengo raka ro timu na chiko musatu kere esa de chiremo agrochemical Shabana toy na Shabana labidi nyamoya samu nyamoya gakesi gake sesenesi abasigari bagacha bakaturusigeti ikantu jeto baka dressing room check up atu ajeto gaswaje timu satu ikamina na jiri fali chigasoka chigaswageti chiro chiganyeteti timu na bali barabu mbamese tamate batatu point satu bali mbabu atimangana barumba tatu point satu igabiri tokarusigeti Shabana toyega kumupira timanyengene ya rene maitago tabanda kena magito bora ya manarengite siasa yo mupira abanchi bechi gosoli na abamenyi bagusina kibirire tengane abantu baromba sogeta abantu bagwekana abantu bakatera ya basale ibyo murabandi timu twamanye tenare lindu abantu banyore timu nga abange baromba igwete actually abantu baigwete jinkorobobe batineri umuntu atakore kiata akwane baigwete bobe bagate timu ya rural neme chando kini ntukabwati nando mupira ndo kabiro olenge ko ba chemili alo jiwaka actually mwegwete kwaka na mwegwete na jeto wizu wake sengesa gencho ntore senior ntore exposed noma yete timu actually mupira kabiro ole ko ba chemili nana befikicha ya bangire ekora timu ya agrochemical moroni njalengo moroni bone timu njalengo na agrochemical na chemili njalengo actually mpira na kiolenge chemili aba Shabana kiete kumbe nyama yo agresi mialia timu ekogorerwe geita Shabana elienda tuna boto kiete tukabera isika one gari ya itondo igoreri geita actually bali bagakumbira tugatabona ngitoko nyakobwati ngoyo roko ba fund nenda kimwana mata chiwa soli yechi matondo ro tobekera principal matonda okay ro tobekera mabutega twaga ndo mupira okay yaro ndo abwate Shabana njalengo gari njalengo okay labidi bono tukaena kare mupira yo chemiri no twagwerta moto batati abakore tiabagendere agrochemical Shabana igaitu baganda chemiri nando bagaitu kama mbabu ati experience abanga abona abasori abakaba ye okay yo gatatu bono ndo batigera abo baganda tagoitwa actually to gochera ngage window ntiare gosieko okay yako open lioka ya tare ngakinere yare goikekere ligego chaka ngakinere yare goikaya sieko nando bono ko batu abwate president bono nyamoya samu nyamoya mogusi
kichoria kare igete na watu aligere tiga to karre kari aitori bage gosareka abange abande bali konya tutara akamupira nene mo chi youngsters chenga kieyo gabidi tukairana timu muchiko saini kubone ya Nyamweya okay tukairana walenga mailente watu irana tanga abantu 7 ogechale kati yao ogechi kwenye mupira ngeke ine miaka maega ndiro mokolege ngeke kwenye tara barono go join team okay rata lengo no mokolege okay ngone gabidi tukasoa tukairana ono Shabana kono nende bono elia lenge buna original lende bone kabete lende echikwira na iga nande eira ndio original boli na ende ni tu original boli ko era ma de ngendo nge kero monta ko buiro ma de yango de kero monta ko so kiri mo na to kuira gabidi bono to so to join bono to build up a team na ende lende mwasa vete season hii watu asoya kichwali season na waya beta ngomwa kichwali sonje mucha ageti wiya ndio ageto mupira kichwali baka mupira bono bakangea koira ntu achiasara tinkamo wasancha siasa hiyo match kairwa away tuchiasara te nakuru akichwali no ya beta na kana kia kichwali no Shabana bono iga no Shabana bono kama sabiki amanga Nakuru ara manga Shabana okay tu achieze tugakera Nakuru tugakera Kericho ntu araire tujyo omucheito Kericho Nakuru sanga ya libera ya siasa yagenderate ya siasa bono stiria bantu mbabwato boru okay yebone Shabana ndi ngao tunye manyeti batirende kabaigo twatwalete arame chanda baje kwante buna savana banga ente kogenda abande batiketera buche bilabu bingao bachete usenge kyaba berate bakati ko mupira okay nge batikete kuna barabi batikete kakiyo na Rashidi akaina na kochi bona kange koligi youth ya kochi nini bona abande bakatika abande bakabaye bakatabona tadi rasima tu akumupira bakatika okay watu age to mupira season hiyo eka 2006 ya timu ya Karue League aliona timu ya soka ta Karue League timu ya kabaye gasua nini arontu abere timu ya kabaye gobona around period yo mangana kama ko 2 6 7 8 ya winto wana mbiri buya timu ya lengo actually okay timu ya lengo ya legoika ande gachega ike timu iroka totanya mweyo yo abo kitochia sake ya legoika bono waru nyomba na bota akora mazoezi weekend ngema ogende tu wako mu pira no rasegete mwende na Shabana ndubuatu mupira bone kabanga tali bono Shabana bono tali Shabana likurwa goleto wamo tali Shabana likurwa ne mupira tali timu ne lieta bono tuli gotalera yani boli gotaranga Shabana tali timu kaba kichwali ntu abeta ntu achandike tubuna abange bonantu tugaje tukaba kichwali timu egache kaera ngora Josh wese kaera ngora wateroro tabeto kwenda somo timokese mo ya kabere tumanyanda ke igende karangere tandake abagosoli buna Josh mbaikera obwade baruto kwende somo pira onye Shabana yabane rie abato bwamereri obotindi support base yenkongo andake neire buna andake ngomba ikitare mbate bensema ya kabere na kiarita tekura somo pira na sabono ninkelia yokora bu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Manche Murioni gotora sense ya kabiri magano ye Joash Ogega umugosoro mukoro kwa timu ya Shabana FC onyagosoro die myake mengi akonte una nere unigati aba gosori bali bakonya Shabana kuru sense ya Division 1 goswa sense ya National Super League ngetalinge kiororo sana akonte bikasarani stadium ngiya ichorete nya abantu kwata masabuna nenya arekane natebya mange igoro ya ekorende timanyana ke Shabana tareke aigabone se egosori kurigiri bare goswa Division nene goswa sense ya National Super League katia igana kia sawadi wapete kwa 2010 wikavana ke 2015 katia wingi kengi kaya ndrete katia hapo kere 2010 timu nja wata ama usubisi mono timu nja wete ke actually 2010 timu Shabana nja iliyeta Shabana ndia lengo kwa wate timu ya legoro kugusi Shabana hii yale korau na korio kero kyo chumbe kichuto cha cheli ile ni taraba koro Bosco timu hii yale koro kugusi Shabana watu wa chageta kichwali koru ya kabere provision tuacha NSL direct jali tualenge tugaka round yentangani ya 2010 tuagete round yentangani tugacheza tugakora namba isana tugataka gotiga kichwali barandi na bachezaji ba agire Premier League nini tugateba bingeronye goka bikore tikira aba kichwali nande tu ibere tu no seria ko seria no basta kiato iberete gaswe NSL nero ya tu iberete ko batabwate bese gato ibere na mbere tu abete na tu algo tire tugataka gotiga kichwali lakini tugateba Antokaira ni metua mo tugatya to temerio moerio kego sinya tetike ajali na watu acheze bono 2011 tukaka tukanyala tokosoa NSL tuagete kusi Shabana NSL tukacheza yego chigoenda 2013 ligi ya elile nali actually Bosco na era ntenserende kifedha nini timu yakora ge timu na ande bono club meeting bado na ande timu yako manyana karo nanda akaura bado siri timu akate hata te qualify goals Shabana FC yule Sam Nyamwea ndio bono tukata ntobu atu kana nda qualify goals Shabana FC kanyebeke gacheza provincial nande ne gacheza ya cheza bono NSL okay gacheza wende slot ya nyorete bone slot bado ne ragendereti okay slot yu aturuseti bone yu aruseti kusi ya rurenze gaswere NSL akayirusi akagendereti okay timu onye kwegwete 2014 timu ya bete bya Shabana njara kwanegete 2014 okay naliye bono ngagie naliye ligi chibete ibere naliye gwete chibete KPL na KFF yabete jirigi bere Premier League jiri timu bere Nyamwea kabidi akarosia ligi ya yule Shabana akijwa Shabana ngoja kosonya so epati elia ngoja kwa kayange Premier League singe njonero yabete namba ibere kurwa ega kabo umepira libono yabete jirigi bere wakati abona andi toletere timu bere jiso NSL na ali timu bere jiso Premier League na ibere jiso bono konya Shabana ya rule NSL yebi konya ajiri wazi number 5 number 6 wana kabidi Shabana katika NSL Premier League ya lengo 2015 bono 2015 ya timu ikacheza timu ikangea huko na andi Shabana jange to kwa kichwa 2015 siko bwati history na kwa na 2015 timu njajage to akijwa nje kwa na atikira mpira inje person chena lengo geti wono uke bona libusi ya kwete na ya ruseti kuna nje na atikira mpira kaba 2015 yeyo timu kaba akitwali na ngacha koira ni gochi maega bakiriye timu one gochi koera tukagenda akitwali to jete Mombasa na ngake sabu kana rangere tu one timu gatigara na coach Andrew Kanu Nongwae na batika seti
bakang'ia koligi bakoligi ona machi ona Mombasa toba jibang'ia koligi baenda Songwaye wera budo ba 100 jiko we Mombasa nini ani timu ikang'ia go struggle sana omonye no yo bono yo Paul Mayeko ngole ngino mu maikeria ya Doc Paul Mayeko alenges lisabikiria Shabana Lalinge bono kuba anje to mupira kitwalimba kwa Katari ne bono njelina ajite ko cherana nyite secondary to gajire baka bacheza jirebe nini kanda to hapo mupira to irana igo daktari onero kugora lunch ero kora kirege bato wega Mombasa nje tinkole tiaki tinkole tirigi yaji kagatinga zangi kabano ngona gwechana mbwata bana nkoraje mbwata mukuru kate mupiro yo no kene ngora ngo inganyubwa tukangora igo paka ngaoni aki jolina one tibikoro to ngaoni kirege ndo ngada mupira mangana mupira na bwatu daktari akangije na bangi jeta kanze bengaye mupiro ta gotiga mupira turabero gotiga mupira na gogochia aganze bya yete ko faithful Shabana tino ko Shabana tari ko bondo ta tiesire toli aganze ngokorera kirege nene bintu bya mazoli ngokorera akitoli bakacha korosie timu bakangorera bitoroto bangorera kirege ndo tukachaka Shabana Division 1 ibagandi alengo matoja kelete Shabana Division 1 tukacheza 2016 yayo Division 1 kwerende ntangani tukakorera namba 4 tukakorera aone ya kabiri tukacheza ya kabira actually fans bakang'ia kwera naliye nali bang'ete kwirana kwa toki Shabana fans yaromba bang'ete kwirana stadium wono 2017 gara tuacheza tukana gocheza wasabu kiakang'ia gocha actually tukang'ia kubeka baka get collection 20 shillings anda bantu nguru bari tukana gocheza tualikumnyoka na Eldoret youth to number 1 to number 2 number 1 number 2 tukako mupira tukamnyokania na tukamnyokana tena ambe mupira bo mweli bono twaleje koruselia Eldoret youth twagete gusi start kadra ama sabiki araga chama mupira uyu chukua jiriji gaijora Jones sabiki tulete ye akijona tudere simkange clip yake na kwa kuna marafiki masabiki aga toka korane aba Eldoret ikatoka 1 year atima ngenera ya renge kawa number 1 tubondo kama number 2 nonye even number 3 teko turusi number 2 ono bako mupira tu aliwaka karena tu aroja masabiki nange timu ya Shabana mupira tu aliwaka na Bondo United Lucy Star bato itemba to ita ngontera wale namba 2 still remain namba 2 wono Kanuri akakora magoso ningi wana nero head coach akakora magoso akitoja gatoleka ebiroga bachazaji bali bamanyire kabere biroga gatya bali batano gwa kana barote bakoreki asenge after all gosoli ye namba ni ili tugotigara actually akabeka abachazaji geti bali batano gwa kana barabanya opportunity bakoreki bachiasa actually twage twegoria emo ya kabere ya gatatu masabiki tachitwe actually masabiki korochi kwa chiricharo koro Tereses bagaeta bagacha mpiro tarahera bagacha bake bench akamugoli nito timu gotokore akijole kera muna bajete igari rako mugoli nera akajaga kora amagoso akabachibu nga Shabana na nyekolere gasi amatkama ngechira cyanerenga babwata kumbe baramuno bororo bari babwata ngike timu ko
babu atie ketobwate ngantu bono na tubuna tutabu still we are remain number 2 ne playoff direct actually na wamo bwate bakamwaka mupira kwa gandreta atu asogete bagaturama baturame taro bagaturama bagatosoke geito ndete yore ko ina Josh nimetabuna manga kolekana tese experience kama sababu kia taite monyora mengo ngota yukurensa mu yakaruna ebiro byakire sana timanya ayebuna koba kwa media yuansi pia ndake mukagende playoff ye monyende divakari ya bene mukanye ikure timu ya mwatate mugasoa league ya National Super League nake nakwe kwetoka una inche ngati ya bari na konya kweni leta lilia Shabana lia lengoro na kwenye thiri kwenye Super League na kikwa igweta ibuna mogosori ngake na igweta mogoko monene nonye ne liesinyana kitwali asirete kangana iso kwigora no ju website ya bantu bandu na bakonyoranga enjere litwagogete twaserekete kasarani go twagogeta kitwali tukoli katobera ligi ye katoberera 2017 ibono yarenge 2018 kingia na gogete twagogeta aro tukagoga kasarani aro na masabiki agogeta kitwali aro ntwaragerete biya twegotete biya tukaranga ngano enkanani goika yani wone ya bete mona kana ninga na ikire kana mukeve vyama ya vyama sipi mukeva konende tukagachobo be tugasereki ubuya konde mwasa team National Super League ni betere yanteki ya sana wone kuma korkoru wa Rwanda kense ya miaka 5 team nero ababunda bandi na uvakarwana banya sense ya Premier League team nyengana ya yo muri no mogosori wanjite Shabana kwa nyerwanereire ayama round kyoga ni Shabana yabone ikira nito chikokora inse yeta ikakurire kamerere Shabana wono egendo ntagete Shabana wono ngewa bande kubeka ubo bebwensi bimaega toirani tusabere timu yaito enyare okora buya edilmain Premier League tuganyete koroserie getigi yetu ki stadium wono igana masabato ko yebucheri totige siasa jiricho speaker omuntu abwate siasa yaye toirane tunyesabere egendere muna ya akire mepire yebere yakorire gende kiano ni tutwagokire riete rieto rindigendete gusuka na fan siasa fan page Shabana nere bwate fan page ya bang Shabana ise kwera na NSL Kenya Premier League nande go chikoba doma ego chikoira na anse mono kwa sababu Shabana bono iganero ya mekiri Premier League ya Kenya kwa Premier League inga bono English ya Premier League ya wonini da ligi mitogo nebyo bono ya Shabana ise kwera na anse ligi Premier ya Kenya irani lense nimetembea sana nimetama na mango ente kwa kwa konde sababu kweli na ende ntunde na ende tusanga manga kelevu na Josh Ogega na wale kwa sababu nkayale sababu na rasa timu ya Kisi Wazee FC timu ya abasori abanyankongo na abagaka babwate myaka wetane meronge 3 ne 5 ne vere bakogosori ime ya Kenya ngima no ara sababu niga akubwati ndabe tukusanganira kumanyama ngo mwancho mugeli no twikero mwali bwa umuroberi wechiko Suda Captain 001 tengera Ndize TV aiga no wanso mugsi Ndizi TV ubwenso bumugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi
Umwanchu murigereria wege taseni kandi zitime na kwariganira somoroberio wege singa kama seseni ya keri tukole Jumapili ko chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase ko chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurasa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo karira vikone tenye wasile Moyo karira makumi atatane wasile Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au elinya gusangamu naito yemasemo akachisiza tumwanchu murigereria nonyorero requestawa asoko saboko tera kwao Kera ditukolia Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma chakurigereria egesinga kama sesenia wesa molere ama seseniao Daliborogi ayayiga damasobo Daliborogi Kwereviyo mwanchu muri wetaseni Kyandizi TV nechinga kichindengo kwaregani imiyo morobire bwo mukungu stengo asegeta seni kyao nambeya mo Kyandizi TV nabo bwansugo mugusi litukoneri ya Jumatatu chinsa ibere egepindi gego gochera gego segeta abasubati kwa abasubati omoyo asitwabire tokumurikira emirimo abasubati bakora asebinyoro emirimo abande baye mugondo abande turoche buna rero toikira seciro ya kiumbu asitugo chikumira no mukungu stengo kegima oyubono ogochigo twerana ki apereka gokora egasi yokoni amatoke era koni amatoke ase namba enene ase bona bakumo nayigo bakumoroke nge broker ya matoke igo mwancho muriyetu basogoska basoganda tambe moroberi ochakire bene konyogora bogoto bwatia gwetera senchira yemetandao ase ensemo ya Facebook agotonya na Ndizi TV News Digital ensemo ye website no termina www.ndizitv.net nabo igo kuikagari YouTube no termina Ndizi TV News nabo igo ase screen yao enamba nere kunyawoncho kana nagabu ejure 0792192834 inere namba ogotolikera uchumbe ya enyenge aiga studio igo mono na kwariganira kigima etunyale gosanga amo no mukungu stengo bwetukoria rero aturamanya